pursuant to Presidential Proclamation number 469 series of 2018, which established April as Filipino Food Month or Buwan ng Kalutong Filipino. The National Commission for Culture and the Arts, the Department of Agriculture, the Department of Tourism, and the Philippine Culinary Heritage Movement are spearheading the month-long celebration on the theme, Kalutong Filipino, Lakas ng Kabataang Makabago. The FFFM 2024 celebration aims to empower the youth as leaders for promoting Philippine culinary heritage and gastronomy. Our culinary heritage is not just about food. It is a living testament to our history, culture, and identity as Filipinos. By preserving and promoting our culinary traditions, we are preserving a vital part of who we are as a people and as a nation. This annual celebration, we are not only promoting our rich culinary tradition and its preservation. We also promote increased local food production and consumption and acknowledge the hard work of our farmers, fisher folks, livestock, and poultry raisers, including our agripreneurs, who help ensure that safe, nutritious, and delicious food will always be available for every Filipino. Preserving our culinary heritage goes beyond simply enjoying our favorite dishes. It requires a commitment to safeguarding traditional recipes, supporting local producers, our farmers and fisher folks, and promoting sustainable practices in the food industry. It also means passing on our knowledge and skills to the next generation so that they can continue to celebrate and innovate within our rich culinary tradition. Together, let us celebrate the richness of Filipino cuisine and culture this Filipino Food Month. For it is in the flavor of our food we find the essence of our identity. Good morning mga ka-Agrifriends! It's another fun Friday full of learnings for every one of us. And kauban ako karon si Christian, our newest member sa ISS family. Good morning, Chan! Good morning, Angelique. Good morning mga ka-Agrifriends. Thank you sa opportunity to be in this episode. Special thanks to Saiben for this hosting gig. Enjoy your vacation, sir! Go, go, go! Are you excited for this morning's episode mga ka-Agrifriends? But before we start, ato sang i-announce ang winner sa Oh My Gulay! Find the gulays and win a load challenge. And here are the mechanics. Ka-Agrifriends, humanan ninyo og tan-aw ang episode kay naa kami gibutang nga picture sa tulo ka gulay sa nagkalain-lain nga part sa atong episode. Find the 3 gulays and PM us and you'll win 100 pesos worth of load. Oh my gulay! Our Oh My Gulay last episodes are Bawal maharot sa carrots. Pampalinaw ng mata, kalabasa. May we have a long life sa talong. And our winner is
Maria Cristina Baracol. Congratulations, ma'am! PM us your mobile number for your 100 pesos worth of load and claim your promotional mug in our center located at Poblacion, El Salvador City, Misamis Oriental. Angeli, kabalo ba ka nga this episode is a 2-in-1 celebration? Yes, Chad! Kaya this month, we are celebrating the High Value Crops Week and of course, our Filipino Food Month with the theme, Kalutong Filipino, Lakas ng Kabataang Makabago. Napunay kalabutan sa atong episode karon mga ka-Agri-Friends. Cause this episode is dedicated to celebrate our proud Filipino dishes. Ready na ba ka mo mga ka-Agri-Friends? Diri sa Agristoryahay sa ATI Webinar Series Season 5. Salamat sa inyong sipag at tiyaga. Ipagmalaki sa bawat mesa ng mundo ang sarili natin. very halang pero very makapalamhi sa bisan unsa nga klase nga sudan. Magisgot ta sa usa sa mga famous condiments nga ginapanginambog yun sa mga Maranao. Let's learn Palapa Processing with Lanao del Norte's proud young agripreneur. Mr. Hasip Batinulo sa Agristoryahay sa ATI Webinar Series Season 5, Episode 2 on Palapa Processing, the Filipino Food Month Special. Good day mga ka-Agri-Friends. Ako din si Nasifing Batingolo, young farmers from Kulambugan, Lanao del Norte. Karong kadlaw mga ka-Agri-Friends, tudluan ta mo unsaon paghimo sa palapa. So first atong ingredients is sakurab sa Maranao pero sibujing ni siya. Then natay sili para spicy food atong kuan mga ka-Agri-Friends. From Maranao kuan gid siya turmeric, so sagulan gid namo siya mga ka-Agri-Friends. Napod tay salt, di ba, para palasa. Then oil para at least kuan siya smooth atong pagkaon sa atong kuan appetizer. Napod tay ubang mga ingredients kaning garlic o kanang ginger. So, kana lang mga ka-Agri-Friends. Kani mga ka-Agri-Friends, depende sa imong paglasa. So, sa ako is ginaanuhan din ako siya kuan kanang ubang ingredients, pero sa imo pwede ra nimo butangan og laing kuan like kanang paminta. First magsugod ta maghimog palapa, ato sa ning ilimpyuhan. So pag malimpyuhan na nato ang palapa, so hugasan din nato, then i-chop nato sila, then grinder atong gamiton kani siya para ma-mix nato paghuman. So manaman tag chop mga ka-Agri-Friends, so ibutang na nato sa atong grinder para iatong nang maano na siya. Pagkauman na ni ato lang itansa kung unsa siya ka kuan, pino or dili. So ang ginabuhat nako murag kaduha ra gyud nako sa maano para dili kay siya kuan. Ano.
So mga ka-Agrifriends, yun na sa nato i-ano ang sibujing kay tagsa-tagsaon nato siya kuan grinder, butang sa grinder. Humana tag grinder sa sibujing, sili o ginger. So last nato ang garlic. Timplahan na nato atong sibujing katong ipang grinder nato og asin og turmeric. So ang isa ka kilo is isa ka kutsarang asin og depende ra sa imo unsay color sa sa turmeric, depende sa imong ganahan. Pag signature pod ning turmeric sa mga Maranao dish. So ready na itong mga ingredients mga ka-Agrifriends for cooking. So mga ka-Agrifriends, ang buhaton nato is iano lang nato sa katong kalaha, atong mga ingredients, then atong ipainitan ng kalaha. Pagkahuman ato din i-mix dito, atong pakwanon din pamala nato. Pagmala na, kuhaon nato ang palapa. Then dito na punta sa oil nato. Then atong ibutang dito sa kalaha. Pag init ng kalaha, ibutang nato tong garlic. Then medyo brown na siya. Ibutang na po nato tong atong gi-mix ganina na palapa para finished product na din siya. So kadugay siya mga ka-Agrifriends, lutoon siya is imo lang obserbaran ang kuan. Wala gid siya saktong kuan kay depende man gud siya sa kadaghanon sa imong palapa i-produce. A few moments later. So imo gyud siyang pamalahon gyud para at least kung luto na siya maibal-an ra man nimo kay medyo mohumot-humot na siya. So that's it mga ka-Agrifriends. So dali ra gyud ang paghimo sa atong palapa. So atong palapa is pag-process nato sa 1 kilo, maabot na siya mga 7 to 10 bottle, 100 ml. So pwede ra pod siya sa online market, pwede pod siya sa mga physical store, pwede pod siya individual nimo imong baligya. Before siya i-bottle, imo sa siyang pabugnaon para at least dili siya mag-kuan dito sa mag-init sa bottle. So di siya magsingot-singot. So diretso na dayon i-packaging. Ang expiry sa atong palapa base consume gid siya 2 to 3 months.
Ang Golden Palapa Ami is abot na ni siya sa Dubai kanang gauli ng mga parente, Saudi, sa Qatar, then dire pod atong kuan is nagid sa pasalubong center, sa Tubod, napod sa Kauswagan sa OTP, napod sa Iligan, Naigo, so Kulambugan, and Cagayan, the Oro City sa Agora. So, ang presyo nato aning Golden Palapa Ami is 90 pesos lang siya, affordable price. Then kaning 150 ml nato is 130. Kaning 100 ml, pwede ra nato ni siya mabaligas 90 pesos SRP. Itong 150 ml pod is mabaligan nato siya 130. Ang Golden Palapa Ami natay Facebook feeds nato na Golden Palapa Ami. For more orders, pwede ra mo mag-chat sa box sa akong page and mag-chat direct. Kani atong palapa is makapagana siya og lami pagid siya kung imong inegosyo, so makaginan siya pagid ka. So hinaut mga ka-Agrifriends, naway natunan sa paghimo sa palapa, why not mag-start pod mo sa inyong business. Para sa lamian nga pampagana nga sama sa palapa, sayo naman din sa buhaton mga ka-Agrifriends. Yes, and marag, naminabot pa niyo turon, no? Unya, sa kalami at atong gibuhat, sayo naman po na yung mga ingredients sama sa sibujing, ahos, sibuyas, o gluya. Unta, daghan pod mo natunan karon nga episode, ug gigutom pod mo sama namo diri. Sige, isa ko siya. Wala pa tanaw-man. Di pa tumaa? Dili pa to. Okay. Okay, no. It's time to test what you've learned, mga ka-Agrifriends. This is our ating tanong of the episode. Unsa ang purpose sa turmeric nga gisagol sa palapa? Again, unsa ang purpose sa turmeric nga gisagol sa palapa? Sari-saring sangkap rin ang kultura natin. Ang palasang Pilipino, walang kasing sarap. Tinapay, kakanin at halo-halo. Walang kasing... PM us your answers, mga ka-Agrifriends, and get a chance to win a rice cooker. Ato pong i-announce ang answer ug ang atong winner sa ating tanong atong last episode. Our ating tanong for the episode 1 is, unsa ang tawag sa meat sa rabbit? And the answer is, lakpan. Ug winner ka, Mary Kagaanan. You will receive 1 rice cooker. Congratulations, ka-Agrifriend! Manang mga ka-Agrifriends to be an official participant. Watch till the end and like and share this post to be qualified aning ating tanong of the episode. Next episode. Let's celebrate the lives of our farmers next episode sa last Friday of May during the Farmers and Fisher Folks Month. Kay atong ibida ang hit na hito sa Donna's Garden. Kauban si Miss Donna Estribor. Ang Donna's Garden, isa ka proud LSA sa Misamis Oriental sa Region 10. Reminders! Siguraduha nga registered participant ka. Kay only participants who are officially registered and who have registered before the streaming of the episode with complete requirements will receive our e-certificate for the episode. Be sure nga naka-fill out ka mo sa among official registration nga adunay 2 parts. Una, ang participants information sheet ug ang ikaduha, ang pre-test. Kini nga registration o pre-test among ibutang sa usa ka link nga among i-post sa among Facebook page announcement 2 weeks before the streaming of our episode. Answer your pre-test honestly. Ayaw kahadlok ug masayop mga ka-Agrifriends, kay diha na mo makita kung unsa inyong natun-an sa tibuok episode. But wait, there's more! Pagkahuman sa official streaming sa episode, aduna may i-post nga link sa inyong post-test o participants' feedback sa description ani nga episode. Again mga ka-Agrifriends, duha ka link ang inyong i-fill out. Ang first contains 2 parts, the registration form and the pre-test, nga inyong i-accomplish before ang streaming sa episode. Another link is for the post-test and participants' feedback. Only those participants who have registered before the streaming will receive a certificate of completion.
All others nga mag-register after the live stream will only receive a certificate of participation. Promoting our rich culinary tradition and its preservation. We also promote increased local food production and consumption and acknowledge the hard work of our farmers, fisher folks, livestock, and poultry raisers, including our agripreneurs, who help ensure that safe, nutritious, and delicious food will always be available for every Filipino. Preserving our culinary heritage goes beyond simply enjoying our favorite dishes. It requires a commitment to safeguarding traditional recipes, supporting local producers, our farmers and fisher folks, and promoting sustainable practices in the food industry. It also means passing on our knowledge and skills to the next generation so that they can continue to celebrate and innovate within our rich culinary tradition. Together, let us celebrate the richness of Filipino cuisine and culture this Filipino Food Month. For it is in the flavor of our food we find the essence of our identity. That's it, mga ka-Agrifriends! This episode will be available in Spotify, YouTube, and TikTok very soon. Don't forget to follow and like us on Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and our YouTube channel at ATI North Min. This is Christian. And I am Angeli, the Ligon and Joss. This is Agristoryahay sa ATI Webinar Series Season 5. Malaki sa bawat mesa ng mundo ang sariling ating pagkaing Pilipino. Bunyi, mahalin at pagyamanin, ihain sa mundo sa buwan ng kalutong Pilipino. At ang binhi ng bawat ulam, ang ating likas yaman na inaani ng ating kababayan. Magsasaka, mangingisda, salamat sa inyong sipag at tiyaga.